laboratorium already ebe fe PSF enterprise be man pempra de agu komo ma ho aye fe Dr. Frempon man so se bragro ko mane cataract ye beto ase abi national savings loans be kra yeziko amaye na swift go enso so e de ye to kwan nanti kroma ye de wote ye Isaac paint and so paint mu akukudam eho e na wo benya papa ni nyina asomfo ya gibra reginani ya som wo ye me the finance minister AFIA AGYENKWA BRODUA AKA midi bewom meniminu abema BRETUO AKWASI TWUMASI Mandela ani de kwaso nsem ntremu na ye de eto awusui ye bo Ghana oman ne nwumasua ne ntro no ne ntrase ne nitu ene ne natam na ni nyina ka ko bewie se kwan ben ye befa so a Ghana nwumasua betimi atu mpon mapa na eno aye botan ne suade hunu ba akwa sabrei ye hwe kwan se ye betumi adi hu dwuma na ye di ni yie mu na nkofo hawo ni oyo na bia emfa manwumasuam Abraham Mpani His Excellency the President ado droba ado preman ado gagai ado mia mini emfie pinu ni du nson o free SHS fame kwasuku no ase no wode ensiseye pi negu akwamu saadie nam so ma wo bibie ekosku nti enam so me enwumasua ni mu de emom peso akoso ewo fa baabi na enu na nam so ma so fo be de akira ono Ghana nwumasua nsam ne ntotoye sabre wono so aba abonte a wo ka ho asem na wowura Felix Ebedu en wodi to dwa kire se eya de se wo mudi enkonwa ni ntebusu million baako AKYEA pre-tertiary schools no na ekoboa ama mompe so a enam so ma adesua wonsem ntumi nwie peyo no etimi akoso na wobra wo kasa no na wo kire me ahodo a wo mode saa ne eman akọ ene kwan ye befa so a ebeboa adesua weje gba we kropon no wonkrampopone mantam en wo kire se na anu fiada eye dual dex ribi wode eye empimunum 5000 ene kokopie mu honom edema eye Pandai district no eye north ene ni east fm afei eye Benji Furniture Company Limited wono so bua ye mankonwa ye ka ho asem no ebi aye krado asabre enche wo mo hwe ani mu se wo bekumi akwasesa na wo kasa no wo kire eye won trofo a wono ye nsentroni a wonumadi a wodie nyina no ono na koso abo ho dawro se de be ye benam so ama seta Ghana ene amansamo yanko na yentie Mira Felix Bedu nensamo a wode atodwa afa sa furniture sa ye ka ho asem yi na bibi ene bre ene ntotoye binti yenhwe bre ko nanim ye nyanene na ye de bebre mu na yenyanya ye no ye beto aso e won nsem fufuru na dwumadie bi akoso e wo Kingdom of Saudi Arabia na eba beto dwa na eka ho bi emosoafo a ohwe nkitahudie nsem so wonya akwanya ekodwumadie no ase ebi na we putoka sem watudin Digital Cooperation Organization DCO2 ena samri de ekoso we second general assemble ena wo mu ekoye na ye maame Osla Owusu Akomfi wono ena samri onya akwanya na akosi Ghana memu enso eho na ototo adwene kwan ye betimi afaso na mmemmrem abefo kwantempon so mabunu betimi asua na basahre kwan so no omotim de ayadwuma ewo Ghana man eni wiasema nyina enso emu ye maame kasa eni odi tudwa se enei ebepie mu ewo Ghana memu a ayade a adwuma ho ayedena ka ho bia mabunu dodo no a wo mu nya adwuma enso emfa enye ti wase wohwe mfinchia mpenu ene adonu baako ni mfinchia mpenu ene adonu a na saa me de otimunu se enema esesa kakra ewo Ghana memu sanse mabunu dodo no a digital skills no wo mu sua na ebokwan eto ho ede ma wo mo ewo mu anidaso ene wo mu adwuma hodo a wo mu ye enso emu sene edika amamo enya dwuma entiase no enada na dwumadie no ofrase for 2023 enso emu na man hodo bi te se Gambia Ghana ene afoforo dodo no a enom kohyiaye ne ba beto odwa se aman mienu Ghana ne Gambia ene oman a samre de wo mo akoye abefo kwantempo so
amanya wo fifiri sen e wo sa adwumadie ni nyina enso emu na aka ho bi ama saa mre dia aba betodwa se afoforo dodo no a wo mu ho no betimi aboa wo mu ama wo mu dwumadie a wo mu edie no wo mu nsa enso etimi aka yenhwe se ye betimi enya ye maame oslawusu ne adwumadie na se odi tudwa efa oman Ghana enso eho a na se ne dikan ama mo nya ntiye no bribi enti saa mre ne no entimi ama emrepem no yensaka ye de ne no enso betoa so na eno achi no ena diman aye alnyaha wono ayo penna wonso wo ye Saudi Arabia memo a oba adwumadie no ase enso pie ne kasa mu no kirem tudwa so obekoso aboboa wo mo ho a ama adwumadie a wose wo mu etimi edie ewo eye digital skills mu no wo mu atimi anya amaya hodo a oba bia no Djibouti, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Jordan, Rwanda, Saudi Arabia and Cyprus. Womu nyina enso ba adwumadie no asibi. Na Secretary General Emma Dwumadie abra wo kasa ye demand ale aranya no wonso ekasa fa nsemi ho akwa bia so no yensa ekane no a yensa embebo amamo enso ati. Yentie ene no a ono so ekasa fa sa nsemi enso eho. Said ye didn't care cano be binti and then a higher kakra. Nansu ye guswa ye kwa ya nimono technicians and eh say ye benyaning na dear I was see a bomber with Tibiano. Ye kwa ya nimi ya bebo am what's ye to answer no so. Na ye ka so guswet ye a we dum ye no KASIEBO AGYENKWA 101.9 kasafidie so. Na ye ko gold for oil jumadia. Eno eda bedwasrede ewo Ghana apono so edi adencheche ne yetu ne srani abasa gold for oil gold of ansam ne dosom na celebrate ye ni go pram rashe bedwani eye Samuel not George your friend Sam George and what babo nti dia beto dwa chese gold for oil dia me ye bring na nepotism na nepotism no eye abusuani ayonko afrafra eno no chemu se eno ana mampani na adoda nko akufo do di bu man nti akwa rasa ye gold for oil ni mo na wo chemu no che se amma bonte me kansem wa bra oni nyina so ne nsam a wo kani nyina wo nyina so na bre sem no Ghana fo mo bete ho asem na wo chemu no che se aye wo bia ogina ntem a hanom wankesi goro boy wo ye goro man the wojina yene United Arab Emirates ni ama hodoa na mu ama sa gold for oil samna nam no so aba Ghana no eya do droba mampani ni hunipa na busuani kai na sa ekua edi agina mu ama yene oman ya yekopa sa afọ mo ngono wo so no ekuo ni de Latasco Selitashko Litashko yi na wadana no ho takra wojeb wo mu hwehwe mu no eya adodroba hunipa ento no de opeso wo huni se adodroba ntumi nya bibia ama Ghana wa bra ne hunipa mem anadamfo memuda na de wo bra pe nyina ne de wo hwe nyina ne se obepia ne mamfo atikọ se wo ye yonko a woda na koma so se wo ye busuani ada na koma so na akwa ne se bibia wo bewura mu bi na okasa no now what the bulk oil distributors sa enwumaku akasie ya enam wo so mafom mu nsem ni nyina awie payo no wode won mu nsem ba mu na sa litashko a wono aya dantamo ami ne ba bia ye kwaje fom ngu no eno so wo kire mu na yenko na yentie Samuel not George ningo pram na chebedani. The motto of the school is to know the cause of things. Rerum cognosceris causa, to know the cause of things. And so I ask myself, why are we here? What is the cause of this? It's simply because our economy is in shambles, our currency is in free fall, our currency is currently junk status. It's the second worst currency in the world under the management of Akufo-Addo and Bawumia. That's why we are where we are. The biggest, look, if you want to see cheap oil, you don't need to trade gold. You just need to have government take off the taxes, parts, just a part. Because the cost of fuel, 40% of that cost is taxes, government taxes. It's nothing else. 40% of the cost you pay at the fuel pump is taxes, and then the next big item there is the depreciation of the cedi. So long as the cedi keeps depreciating, the cedi and against the dollar, you're going to keep having prices increase at the pump. Arafo
Samuel Nate George and yet say walker gold for oil no ho asem and watch say wo pese wunya fom nwo a ebo no wo fom a enye gold ni yede kwagye ye nam to so na yenya empo wo bisase Bank of Ghana o man sika krabia kese no owo gold dudu abetumi aboa masa adwumadie na akwaso ana na no na na mpraye so na sebedwani David Anso Poku enso kire se ai sasa mu aningo prampram na sebedwani kan NDC fo bi kan no eya amanyosam no mpeso mo de ba gold for oil ni mo na no kwasem bie no a ewom nanso Samnata George kire mu a entotoye ne hyehyeye ne adanse a wowo no e kire se ade no se de wo mu benya wo mu hotam eno ene hia wo ye di nka ka kire mu se ene eteke mu no ye de be mamo enti ye kwayachi na yede ene no atoa mo so arafo ye kwayachi na ye ko Kingdom of Saudi Arabia eho no soafo a ohwe nkitahudie ensem so ye maame oslawusu eko gina Ghana na mu ewo dwumadie bia na ekoso eho na dwumadie na se no sei ene osoafo yi enso ekae international cooperation through the sharing of experiences and building infrastructure provide young people with the digital skills that they need, engage with and be part of the conversation, not just consumers, but people's intellectual property. And so I'm glad that 6 months on, we completed the processes, and today we're sitting here as a 12th member of this growing multilateral organization, which is poised to make history and make waves in the world generally. God shares your vision of using technology to create opportunities for diversity. Oswafo ahwe nkitahudie ensem so oslausu dumedia ekoso ewo Kingdom of Saudi Arabia okogina Ghana man mu no ene ete no na wiye no ena Secretary General Emma Digital Cooperation Organization D-Man Al-Aya wono so edibi eto aso a oka sei enso ewo dumedia na se met for the first time a global pandemic and unprecedented global challenges. We establish a new intergovernmental organization dedicated to enable digital prosperity for all. Today, the DCO Council formally announced and welcomed the accession of 2 new member states, the Republic of the Gambia and the Republic of Ghana. The organization now represents 13 nations and serves around 600 million in population, with a collective GDP of more than $2 trillion. Making the second General Assembly of the DCO, we, the ministers and government representatives of the Digital Cooperation Organization, representing the Kingdom of Bahrain, the Republic of Cyprus, the Republic of Djibouti, the Republic of the Gambia, the Republic of Ghana, and the Hashemite Kingdom of Jordan, the State of Kuwait, the Kingdom of Morocco, the Federal Republic of Nigeria. Secretary General Emma Digital Cooperation Organization ena na wakasa en wose aman mienu asami romu abeka omo ho Gambia ena fe oman Ghana yen konsem foforo enso emu na nanom akuafo a ewo maame krobo ewo kwawu Afram Prince ewo Puyeman temu na sami de wo nsunu budye mu ni nyina ne se wo mo ene Fulani fo wo ho de abani na ni nyina kofa ba abrante frɛ no ahoku adodo no afrɛ no Kwasi Tumfo a wo kiremu a nipa bi abonu tuo amena wuo na nipa bi kyeresa prosifo ne bonu tuo de na wiye no de akɔhye Fulani fo na no na aka ho bie ama adehye a wo ho ate wo ho agu Fulani fo eso ama wo mo enso edo mo ani bre akɔso wo mo so aka ho bi ama Fulani fo wo mo adwane afiri wo mo fia ahoduo mu a wo kyerese wo mo akɔtete wura mu a kyerese wo mo ani adehye wo ho enso edi asie pa na no na aka ho amasamre de akuafo wo se wo mu entimi nkɔfom kodom dwumadie san so gidi ye pa se Fulani fo no akogu wura mu a so mu kɔfom a de befiri mu aba no enya de a ebeye papa kasamafo emakuafo yakosi Tumfo wo de sansemi ato to adia prosifo ani akotimani ba fie trese oka wo man ra omukọ ni bo mu kotuto ni bo na wono so ama yenua no atame no kasa de
apolice for bema mu so e de kodo Tokyo Sabia penny divisional commander any penny account ni na ya bo na ba me ko na nan mo ani tuma before e wo so aba begin share no mo din komo asre no bu I want to make one important to be anchored from Antonio. The shop and pipe Faswa, Empo, Fast in your Shannon, 24, and 1 hour can be room, other boy, and the cause of the death. Imtrenima AKYEA wana na maame krobo ewa Puemantemu neneno na enuachi AGYENKWA penna wogina mu ema wom Yera Evans chain entry ono so de nsem aba betudu ase na ebetimi aboa amabunu yate na wo mu enso akoma ato wom sei na AGYENKWA penni wakasa fansemi emu ya kaka ana omo so ko ba so mu ko ba because omo nim se ko ba no na da kwefo nyina no mba ya ti asam no na de nim se agodie ya ba ti asam machi omasa ba otumfo so to otumfo ka no mo na mukum na ntwie ana ma bebo no tu a o makunu Osifo na abotu yes first family be na contact me tese be no oya no discuss come on o ma ba eti ye Ghana police so obeka so Yenhia Ghana police say wo mbeba ya akache Christian say gidi yese omo na abonu tuo na ka ho bi ama AGYENKWA penny Evan Chei entry onso akasa de afansemi enso emu Adofo na ye ka musemu gusu mu tie regional KASIEBO ewo AGYENKWA 101.9 kasafidie so na this year ewo eye sabi akrofrom ewo atwoma kwa nwoma mensini mu asante mantem hayi na atadwe wono mariate denne ni nyina ne se wo de abrosan ye to aso miensa bi tintim so na wo de ama wono mo aye edwadie hu dwumadie na wono mo chese nyankopon ya adom di wo ho afofie na tabankoko bia amebomu a eye sa edan ya wono mu kwasie no eye sotoso ahodo a wo baji bie no watimi atomo ebi wom eno danche de bia restaurant ibi ebi wom posi atenaye post station ebi wom dumje adwumakuo na atenaye fire station ebi wom sikakra bia eye banking halls ebi be wom na chesanya baako eno danche a ayasa bia ye clinic ebi be wom ana mi ahodo akai ebe ginegina eye lorry terminal eno nso so bibi be wom Yabasai de eye CCTV bi abobo hono mu asa de ebe ye nipa bofo bi amfasa akwanya no so na wonye bibi oso ye adwade ye bekwaso ama won mo hwe ni mu se hwe benkosi mfie mpinu ne aduonu nan de na won mo nam saa entoto ye hye ya wodo a won mo ye ene ahemfo nsa so ama ni nyina abamu awie ye pa na professor Oheneba Boache ejei a wotoso mienu wakasa chirensem mu yenko na yenko tie bi abisiga gwe brought be dunsia eso o hwe enemu woma ya brosan a adofuma ba ha mo hwe be board na si ho na se ni dwa no be ye no eni si ho no abrosan a eto aso miensa e form stores o form asie no banking halls mienu sure restaurants mienu sure police station asie corona no fire service ya kwen so enje fire service enso ewa asie no the office edu no enje mo ebi ba aso manya ba bi atena na so le pesi wosi afi o sha say lorry terminals ebi aka base station so idwai mu ha Arofo said the assembly no na yete se empanimfo yibo amane ni nchiremu yi ze what they aso akobo from sword cutting ceremony ni bia tintim so a wadi free dwumadie no ase yankwa to mantam ni enkogina pataba na pataba ewo jomolo mensin enso emu na nteye ababeto dwatira na abranti a friend Sadrak Elu watoa nananom ewo nsiedo aka ho bi ama adehye a wo mo ewo patama ho no saamre die enua ekotwi kobreman enomo asane ede egu apresifo so sanso gidi yesa apresifo nsa so na brantie enam ya watoa nananom ewo nsiedo eno achi okiremu ana babonfo a potoka from security a wo mo West Hill mo ewon kran no wo de sobo no bi enso abo wo mo na aka ho bi ama okiremu adehye a wo mo ho no wo mo abokoja wo mu ti ama saamre die ye kira wo ye no ano ednemu ne duabono enamo a eba yentie adehye a wo mu ewo ho no bi nsam ahodo a wo mu ka efan
banasa sasia yaniano majene kafine nesem yaniano akoba de tupa adeti o tupa na banasa no sadia na nase no mo amoka ho samamba yekuro mpataba wasta reje jomora epataba mwamba ama enyemo ho ajajaba tumu bia yamodia itusia pataba no yekuro no eyenudi itusia na nade jim botia bako sababa batu bako kosia odia gusem abusia payin odia gum sasia akokwa no yenana obaba tiniti atusia nim itidia uwa bia mwamba pataba enyo hodia adia isia pataba onu bedi itusia sasia na nade small this year one pataba na sa mele omu ani abere a wo mu ese wo mu kro no ensuo din enti de obo abrante no etuoma na wuye nso amba me yini ho de a wo mu de om de nsuo na mamre ma no ti wom de mane wi ade besi akire de nyade omu fa ho bi kura aka ho bi ama ban kra chepen na wo ho yenua ba dokas afo ono so ene adehye wo he ensemi wode na no enso atomu bi a samre wo mu hwehwe se yente abadwokuo bi wo mu hwehwe ne course aka ho bi ma Sadrak oto anana se do say na ban kra chepen wakasa afa ho IGP petition na ye de akoma no obetu ho anamo animanim ya assembly ba ye no as police for now omoye corporate omoye involved in this case no ye hu omo nti best say IGP or the omo be den e thorough investigation in this case na or the omo nyina afie na asuchi bia e wo say ye de ma omo no ye de ama omo ye san extra yem papa na akọ ye best no omo modern because encha ye bi si wo America e man buy out e be issue statement George Floyd ebe kan ebe wo she abusuan no chichi omo yere nti yesrese obey the same thing because we dey ensi ba bia na feature here in own country and asem we nti ye best stress obey issue statement aban kra chepani yenua ba dokas afotofe ena samni de ono so kasasa Ghana ban wadaroma America memu de kra akoka bibi efa ho a wa womam ebokoto dwem ti brai na beka bibi fa ho ne yenye hwehwemu kase pa mfansemu na yenhunu de wo boss Sadak alu etuo na timi akofa somdue ba de se ma yenyina so na yetwa ye ho nya abafo nkrato ye ba de mbekwa ma no ne akofa ho nsem bi de aba abesom He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where your hospital sister. Where I imagine there, few hours to my wedding. No Messi semu huma yeshepe. Linketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Never seen no what's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance. No one. Ambulance. It's not a bicycle. No, that's from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up nina. Sometimes nearest pharmacy. One meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria now. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No puna waka that you make kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa tinyi jifo na namaji Hamedi sano. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote Hamaka sano de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe odi betu ase. Asma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa etinyente ne ekuma bonso nkronso ayehia hwe. Doctor say ne no ntontia woje Hamedi odi tro kunkum Bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se. Mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom no kwahwehwe Dr. Amagashi ya kira kwan na obesa dia maun sanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira Dr. Amagashi ho na kokope yaresa efama no hold ho
ho sansam good honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. Betuase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuoda edi kosi memeneda ya sha ase no pa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri Obiara ribisa neda me shiva on a payment and wasn't brodo me see all your alternate fatigue in a fever so on a pay me repisa me see all your alternate malaria then mo general body things but I'm free sick of alternate everything be alternate sick of in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate ni mo fatigue in a headache no alternate we jam when I'm young no alternate Pastor na loya, no alternate. Presented full count, no alternate. Kaya yo you borrowed them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja unami young, no alternate. Pastor na loya, no alternate. Presented full count, no alternate. Kaya yo you borrowed them, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma Foligo drama oxygen aye twiko yemuno eje dwuma yi na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup the dead malt ni ewowo ni jema mofra Foligo blood building nutrients so won pama benefo omiketufo ni obi a wayare na hotono FDA ahwehwe sɛ gyedi nkwatu mu agya tum sɛ ye arafo ye mamunyina makwa abade mo baje nkwa 101.9 kasafidie so uguso hwe de ye kan ye oman ni amano ne adwatonde ewom ni ahwehwe ni nyina ewo Facebook no so AGYENKWA FM Kumase 101.9 kasafidie so na eno nso so aye kama YouTube no so AGYENKWA FM live na wo normal test line said you onim dada no eno so 0204 905655 0204 905655 so ya baje brani akenkai dia mawo ye bohwi ni ade mu akoma limani mu make say UN onuma musini a owo eye mira goilomi engefe atondoko andali make say onuma mano don hwene polepole aduana nwotwe secretary mpere ho asem a won sesa ni nkuku ni nkaka na won free malimani mu ni sentini sa papa ihwe sa asumdue mapa betumi adi ahim eno da nchan ye nipa hunkitamudie nipa bambo obi ntieti obi fa ahodie so enso betumi akoso na omo kyese wakoka nsem bia yenka ena wohwe ni kokoboso ni sede woye na adwuma no nso a aso woye tai nipa bi achi eno ena wonum mpe ena na anu ada ekoba ne se emponi nsam a wokeka no fa Mali ena afei eye Russia wonum aka wonum ne wasafo eti apam ho a wode wonum di dwuma so afra wo Wagner group na sa group ina na anu ada mampani na adoda nkwa akufo de yebeka ya okaka ho asem ba ye ho na se de omutieti omanfo fa ahodie so ena nam so ma mi rangefe eye se da bi entwa hie niema nye ena omo se hye na ufri hiti he ba ha be ye den se wode wa no ba beto ye nsemu ye pamon na free sa asam ni beto odwa no enam sa ye so ma mansa kubata frase bo malimani tri so paso wa na moto no wontoto ye won mo ye no wo mo nya hwe yie pa na daati ankwa mabi no e de asam beba na sa asam wo beba no kra no won mo mpati enam so ama won mo tu anamo na won mo tuo no na Mali ene ehun nsensam asabra de amansa kubata na musini a wo ho a wo hwe ma papa pere yo enso koso ma asumdue obo hu dawura no pa wie anwumra na judasuom don twere aduanan woche wonfiri ho a aha wonu a na pe no de ni ti baje akirema
eno de o maka awia do fo ye gina we so na ye de magencho amode aba so mo ye awia ato am so na ye de wo man mu nsem kro na so asi hwa na adwatondi a eso yasenem se ye nso mo awia eye Bofono Grozi Spiritual and Herbal Center was a Brian now had a granny amania bia say yesika sem ho asase sem ho and afi so aware esem ho na do chiri nyina ene say so obu obi bu kwasea so adu sika na wonfo ade ma wo dwuma wo so ye ma wo wantimi anya ma wo no eno na fofo no Grozi say 2023 dia eden ene ebopam enso ede twere no ti do be nyina nsa obekọ pachi number 2 oboase kwantempon so ana so obefre no e wo 0245 167857 na 0550154438 and so Entrance University College of Health and Science semen kancho wo say wutifie na suku abakwa yo dadwene a eha ho na suku ye nintire ne akukudam na ekro na wo mo semen kancho wo say eba ne doctor of pharmacy degree a sabodi nkrata no ubenya bia kura wo sempa anu ti tutumrika na kwa ya ba fontentam kwan no so www.euchs.edu.gh anati ahumemu 0509 086659 and 0509 086631 yabajoso Yafia nkobo abi National Saving and Loans na isi kasem entimintumpon ni adwuma enkoye sanse salary loan or maybe salary advance personal loans any afofro dodo no a ene odi ho dwuma ewo se fa ho bebo no sanse wayete sasro boa no odo ho bo no a kotokro nkasro da biara da tihwehna kira kwan ewo kumase edum wone eye ajekum story building no ena edi nhwe no mu pe ana so be frempanimfo ewo 0207 010026 0270 010026 was say you are key to banking and money easy kra abi national Skin City Laboratorium redie ho adwuma redie doctor redie fitter redie lab eho ene ekosiesie no na wose me kan cho say redie wo redie a wo ba ma anu nti no ba bia wo hye bia tie wo be kwa sokware man affordable house and share ni mu ho ye wo daily greens bronze natural restore na bibia ni afre 0248 936297 0248 936297 yabajoso na ene abefo kwantempon so a yefa etukwan no adoso Kasa hodo ne aku ahodo no abana dia abebomu a wom dwumadie dan so wo mu pa shift go yanhwe wo machi kwan na wo mfa yentu kwan abasa hre so a yenkohia akwansidie bia wo se wo mu dwumadie o hanchite mu be se aduanan to ye ohane de yade a wate so ede ama wo mu dwumadie dan so na wo mu kase so egina ne na so pa nti dia odi abaye nyina ne se WhatsApp no over from 0501647600 na 0300290577 ofra wo mo sa number ya kwan bia so onsa be ka wo mo ama be bi on peso on befo wo befo mo ko bia no apps no ofra pe wo mo ba be fa wo enso ede wo akọ New Engineering Works Master Jones sano na ne sano ni bi na me pesa wo so ko so hwe air conditioners, conduits, and pipeline, refrigerators, and washing machines. But Modiana for Wenichi Kumase Abrepo Kese County Hospital, Kumase Girls Senior High School, for 0501 809085 and 0546 480617. New Engineering Works, Master Joe Obajoso. Now, Pepenti Papa betimi aboa wo na o di count down ho a obi ho koka no a enya no ho de a ene ye na ado ani a kire Isaac Paint Enterprise eho ene ye kwaji Penti Papa betimi aboa yen ama emfa ho ne futuro bi e bebo ye da no ni bosuo no entimi ensesa ye ka mo say your emotion your oil paint DTM semi-gloss satin eggshell and a flat and watchy your waterproof paint concrete sealer and stabilized paint nina bi ewo yakache na ubehu ye ewo crowroom a ye ben tipsy building roadside ho ewo de chemso
the terms no so controller house adjacent cap farm so be hu yen ene Dr. Azeman enkasa e 0243975756 slogan a boy emrane a yegiso ye say penti papa ena yeton ewo yen akachi. Dr. Samuel Amagashi or say Amagania Magashia ena yehu amagahoho Anunti entna fa akona mpanika asem bi se wote fa akwa na wote wade so yade ne wo musa ye wachade nanso so se wunyanya de obetu ase ade wo so wo nada anunti enha ho na entwa kwansini ensai sika ebre mecho Dr. Samuel Amagashi nchai odi ne ye asthma ulcer stroke enubwane hernia anase kidney yade Bomade na fu ani tremu macro kani police house nhwe animu enkan ye wo eye KASIEBO prison junction na bibia ni a obefrɛ 0544 580936 and 0547 044307 na yede ni chia PSA AFIA enterprise ene nipa wutwam ewo bedwemu ana sewsan obi ho ade ba akwa bem na da na ni ahwe pa e spray wo ho ti yenko PSA AFIA enterprise ni yenko gi spray papa emfangu ye ho na yempe wo che papa na fe komande papa na ehunu se ampa yenso ye wokumase eno achi wo se wo de enema bi etise jewelries AFIA bi eye ruby stone marble stone ene ne keka ka ho ni nyina no import bi baga na memu a enso onsa kan bi a betimi enso aboawo saa ena manpower bema wonso o tu na se otai sa adwojo ene man koye STD ena fe low sperm count low libido ene ne ma keka ka ho nyina waso be 0547127731 na 0558247381 enso eso. Dr. Samuel Amagashi si Amagania Magashia ni ehu amagahoho wodia no eye asthma sa na wotu ase edema awo no na wadimirika akwaje wayarehwe saa so na Cambridge SHS semenkancho say yes you can ane ubetimi yeye general sign business home economics na wasemenkancho say eye 2023 wasi registration eguso anunti se wo pese wo ba na ado ho baboyen ya o ya kachi na mahonya ha SHS 1 to 3 yegusua eje asuafo ye vacation classes ni bi de ma SHS adesuafo pre SHS classes at the ma JHS 4 day and in the boarding and afei wasi examination center ye obi wo ho enti se koba ne nso hwe ho asem ka menua onya mfomso kra fa ho baboye na wo ba ne da achenye fe e was 0599 267277 0599 267277 yabajoso na yade bia di enya Dr. Frimpong Manson tetemofra herbal clinic ne yade ani ekre na yade bi te se ete obi wo ho a nani hwade a ehunu yie stroke pressure diabetes ene ne ekeke ka ho yade bia fruit nwi so bepon moyo so a wanfa enfriu ma meyemu amane de Dr. Frimpong Manson se Brian ho dro wo ho a yebetu ase e de ama wo no ani so ada ho ama ho atowo ti one doctor bekasa e 0240 833297 na kai seta no so apatrapa pokukrum a wo ben eja mensa bonsuom ho eho na ya sabie ewo enti wo Dr. Frimpong Manson mrane ade obebo no nyina se edrowura no no wo se enkasa enso enie adafo ye de madwen share Facebook ene normal test line no na TWUMASI na munyimasumai na muntie Crispo ewo fufuo eno se gold for oil deal ya NDC amanuku afra se kasa ho ejiri yese eno na beboa ama oman no yetimi afa yentuma pefra adenti ene yamiani enso enkoso sa ena teacher constitution ewo yamoase eno se NDC amanuku wo mu yo mu sane na omu yesurabofo
abra no muti adwa so eno mu san wi ho soro abofo se ne awo mu ewo opposition wose na mote Ghana adwa so ne ehunu ne ana ekoso nti munya ama na ado dankwa kufu ado won ni dwumadi a wose odie so mampani wose nya mo mampani a wote adwa so no wose Ghana for ye was short memory sisi ya ne yire efrasem awie chiasronko enkoma honorable Mavis in cancer boardu ene Dr. Mahmoud Bawumia sana adedua wono so wanwe futu and was gold for oil dwumadi no say timi hu say ene initiative for bebo en dia arentini enkan ye ho ano entumu na mpanimfo ahodo a okofa ba na ento aso nyadwuma wose Sam George ye baabi a woko ano tum na nyanko a ene bi a ubetimi akasa e Ghana man enso emu Adafo ye hwese yensa beka Facebook no na ye kwa Alhaji Sidibe nchai na Alhaji niama papa wowo eye eniyade ho aduro se wodi ene glaucoma cataract na trachoma wodi ene yakwantu odadwene ene tewo so anopa awie anwumre anajo da hyiom wuni ohaw bia se wobebo mode ahuri atra ene ensem ahodo a ekoso yi wodi ene enam mreyo wodi ene so mu wiase mu ansem wodi ene ya wade mu nsem kofe so na munzongo ye ben ofenso na munzongo masalachi hwa fra 0266 66 6668 and 0240 9943 62 yabajo so ye free Facebook no so na ebe Fantastic Wilberforce wodi free sehi asanyene so and was say eni paso e kandifo niema mienu pa ena ehiama wo ba ko ye ni so ade huna ewo ewiase na eno nso so ekwan be na bafa so a woni omanfo nketa wudie no ebekoso wase mampani na adoda nko akufu adopen so a wababa ye aban kankan a yehu ne so bidza se ba ne keta asese proye kankan ani dream dia wodi mu aketene pa akis me Ebenezer di frisa hwebe kwai ana so monyamfo set jadu NDC deputy secretary bibiani anwea so be kwai o wehye no happy birthday o se ne yonko brabo Rita Afo o bibiani estate and was a Radenka sister Rita ho na nyame enye ni kase woni mfifufra wanyayin Nana the shoemaker Anumanyi Pola sisi wotie no hwe live ewo United States of Anumanyi Pola se wasi sister Afia na ho tese nana me ho ye pa wasi anokwa AGYENKWA news mu da mu bafu a moye ningina nchia kase ankoma the lovely wife mama say one powerful bracket to ho fe or say or you proud of AGYENKWA news now where hey salasi patriotic voices or say nchia kase ankomo monyamfo alankwajo tse mate my boyfriend eye Ghana ye mampani a ye hwe nanim ye ni da ne kwan so obaba ba ye niema yie osesa woto abade ma NDC amanyekuo na ye mfomso kase pa waye ewo wabra bom se Ghana ni NPP amanyekuo no eye wonderful eye superb etifa hokodom wo mo master planner de frekentampo AKA Kentampo BMW and was say the book pefe say NDC se momo akwanya na se wo munsan ento Ghana mamuo no so akai wo mutunya bibi papa bia mfa maye hwe mu opposition kra hwe onmo ne mo onmo ye encha kase wo de mo nyamfo Samuel Pine incoming Swami MP na we akwadwa asempa furniture works di FRIKUMASI adum oye nnua adwuma we carpenter ni na wo so wo gusu a wo bro na doa mu soso niema ye adwuma na wo ye niema famfan no na otie AGYENKWA FM I champo paya de frbepo ase eno so wo hwe ni wotie life wo bepo ase awie o me ya ha a champo ye jo so na ye kolufa tablet any suspension to be pharmaceutical sensa no adwuma ni bia ni nu papa e wodwa so no wuntime nkenka na nyilu fatimfiri mu malaria duro tatahwe tontom aduro wow pebinom wo anya bia no mu a waye ho koke o kan imrom castle hwe ni mu fra 0541 268721 obejo so adofo aha na brana me yakwan se yemfo so me de besom wo no ensi omai mu ena afei amanone nsem no ye de nyina asi ha na ye de nase kese
Ebema kwa Joseph Michael Kantanka ewie ne toa he se kusia wo se bom ne ebonija enso nyina mu wode abo adwuma ama sabradua na beje ni mboate bo etri dom sofo ba kwa me free fa wo no soso abo etri dom akwetira betre sa red quake kase chenchen hini kusi ono soso abo adwuma so kwa jo nyame che na na apia ne de eje hia tukusi omu nyina wa ha obi